solanasang sende siaparanno sitammo sule lante kasih temuan umpamatan na pena ulendui channel YouTube YKB Bahasa Toraja. Karena puang matua latarangi lante atu ya teh. Dia lalamay papudian 110. Papudian 110. Apa dulu tabasa tu karena puang may komi ta masambayang. Kiba tu mintu katuan ki mati olo malabi ni upuang matua. Ki pemalaran siya kisorongan. Apa kami teta mado sabangkan ni puang. Agar rika ni do may kasalanki. Mi mak kada tunggalan te katuang ki. Mi panata te katuan ite. Ikilaki basi tu kadam ni puang. Patudukan ulan pena masambok ni. Ulendu isangan na puang ki puang Yesu. Di masambayang. Amin. Kada na puang na kuah. Puang la umpo pangayo teken kapayungan lan maision. Tanda kuasamu. La si kambi ko parenta dio luto ualimi. Na di pakondi na kuah. Mak kamaya ia momisa pak kamase. Mak kamaya ia momisa pak kamase. Siulu solanasang tu tontong di pakaborok lan puang Yesus Kristus. Den misa Indo untarima pak pangada pak tu pak pakainga lan may kombongan. Dikua anda murai umpasan pasanan penatua. Apa ya tu Indo ya to? Moka untarimay tu pasanan ya to. Belanna usanga kalena tang sipato sia tang paisan sabaya tu pasikolan na tang ganna nasanga kalena batu maupu dio sekolah dasar SD ya moto namoka magasa tu tanga na launangkaran itu pasanan mendadi penatua ya to apa itu pak panundu dio may kombongan batu padan na penatua na perangi bila narampo tu solana lamay kombongan niya to umpak pakai ngaran nila ko kali na tu patun na mendadi misa to mak panundu batu to mak kamaya lam kombongan mapahang mitu Indo ya to na urung natarima melo tu pasanan iya to bilan na napatongan mo siya nakatotongi mo kumua iya anna puang umpilay tu simisa taulan lama kamaya manasa kumua puang duka la unggan nai siya urodongi tu tau iya to ulendui pena masalo na silu tu di kamasailan puang Yesus Kristus Pak Basanta atu ya teh lan may paapudian 110 umpak pokaran ni kumua ia tumisa kanok koran sia pasanan pak kamayan lako puang matua ladiona pasanan mendadi datu ladiona pasanan mendadi tomina lalu banuan na puang ia momisa pak kamasen na puang matua mana sata tiro lan angka mak pena pak to tu na parampo puang lako to na pilay lan panganta siapa parakan na pena masalo. Ya moto ana membuat melo tu pa akamayan, iya to. Lan pasanan menda di misa datu, na popatalo puang unea mintu ualimna. Tu datu iya to. Bisa tatiro lamay angka mapempisan na. Siya susimisa to untoy pasanan to mina, na pasipato puang matua malaran ni temay mintu na kasugiran na Allah dio may ualin na tu natalo. Ya tu Yesu ya mo jurus salama tu untoy toyan datu siya to mina tu malaran kalena lako ambe na daw suruga
Dikua anna maupa tu mintu bangsa. Bak tu tondok lantelino ya te. Sia suduka mo. Tu mendadi datu pasali rampakna lino ya te. Sulu solanasang tu tontong di kamasailan puang Yesus Kristus. Ya tepe tambah lama kamaya. Ya mo misa duka pak kamase sia pak kaborok tu nasorongan ki puang matua. Tae ki misa duka trotolino la unampui kamanarangan. Sia kakinan sundun la mak kamaya lako padanta ondong pi la kamayai puang matua. Yang moto natambai ki puang la unang karan ni tu pengkarangan pa akamayanna si tuang ka umpamajongan pena sia kale la untarima pa pangadaran dikua anta mandu si pato sia siele untarima itu kana pileyan ta puang anta undalai dandanan sangka tu puang matua lan mintu lawan katuanta sia ya tu diona ka mamasian pa kaboro tuna sorong puang matua lako kita lata pogau tu yan nato ulendui kaboro na puang Yesus Kristus. Amin. Tama sambayang. Pangtore ke kureso manga tu diona pak kaboro mi puang. Keto temo temi pasipato kan ni umbasa siya unanung kadami. Kureso manga tu yan nato. Pabatta mo kanin pogau i. Pabatta kan ni pamatoto kan lan unangkaran pak kamayan si turu tu diona pastanan jo kaleki. Lansangan na puang ki puang Yesus. Ki mak kureso manga. Amin. Rampoin deta tu kadan na puang matua tarangilan te atu ya te. Tonton kipalaku kumota subscribe ite kadan na puang. Sia tapak bagian ni lako sang bain neta. Kure sumanga puang tontong umpas sake koni solanasang. Sahabat, mari dukung pelayanan dan pekabaran Injil melalui YKB dengan membagikan link acara ini kepada sebanyak mungkin orang. Dukungan juga dapat saudara lakukan dengan mentransfer dukungan finansial ke rekening BCA ke nomor 450 305 2990 450 305 2990 atas nama Yayasan Komunikasi Bersama.